This is not the future that we imagine for our children. Generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce feel with Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Emawai. Emawai sauce falolo. For the company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Excuse me, brother. Sorry to bother you. What are you reading? Just a very important book from Utah. Oh. Brother ka wo ya kusia. Se ole ka yala nga mo ka ko le au sui fa yu ngike le Utah. Oh, yeah, you're right. Sorry. O e sila fio mo fai niuna sanga sa utiu ngatu pele Utah sino le nusful 5 unity. Phải phản lý ông miệng. O le fuluma sani. Ia e malama masila fia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se wha ia a fia ia la ea o no vai rasi o le fulu e pipisi wha vai taimi. O aunga mafōringa wa ai e a fia le maualunga le fiva, matutu le tale, tinga le ulu, tinga maso onga o pona ivi, ngangase ma pepe le tino, tinga le wha i, matafe le isu. Petu so le lua vai aso pesili atu e mawhai una tale le tangata wa afia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu e peio fale whainga nuenga a onga maketi mawhale oloa. A whaiwa e tinga ina vave va aise fo mai pe vala au le ono o po le valu se lau ono fafa o. Whaatalo whaatu mwhawhelio atu pa i o Samoa, ai mese puleanga whaake pikpo Samoa pia i lau mai mo mai ni ne fiafi. Se whapoponga ni tato tala tautai, as wharaili as lua iwa Novema, lua whelua wha. Tala tomua, whalawi loa loa ia le mtanga luenga so i fua malo loa ina le pepesi o le wha mai o le talvidini i tutonu o Samoa. Katalina tō via mo se whapoponga.
ua whaamaonia mai an tanga luenga soifua maloloina le pipisi ai al whaamai o le talevivini Samoa. Ono o le sitio le numero tangata ua whaamawina wa afia sa autova atu i le maotanga se ngasi matootua. E tu saima tu la fona o tu e soifua maloloina a whima se lau limas fuluiva ma le taiala mo le mata e tuina o whaamai pipisi Samoa lua o. E tasi pe sidi atu le whai numero e whailoa ai le pipisi tele o le talevivini Samoa. O le papolenga o no le nei whaamai e pipisi ma e tele lo na afianga le soifua malolo ina lau tele. E toa ono le au whai o ila tō ua whaamonia wa afia e au fia ai ma le tangata e toa tasi le ana whailoa ele mitanga luenga i le vai aso watuanai i le aso luas fulua Novemba lua o lua wha. O ila tō mana i e to ono i te tono le vai tausanga o le tolu vai aso i le wha se furu tausanga le mātua ma o le toa tele wa lii. O loo talia ni si ngase e to o lua talu mai le aso luas fulua no Novemba na masano mia wa afia pe a mai aso enga pe whaamaonia pe le ai. O le whaamai ala talevivini e pipisi tele mai mafua mai i se siama o le porta tele portases e whaingo fia o na pipisi mai le istanga te le isi ai mai se no fuanga tumutumu ma wa piapi. E pipisi ma fi avea i ele ea pe a tale ma fatua tautala ai mai se pe a pipi inisia mo le tangata wa afia i lunga o la walunga o mea fale ma mea faitino o loo whaonga. O a unga po fōringa wa ai o le talevivini e au fia ai le tale, tafe ma mamawhale isu, fiva ma whaasolo ina malo si tele le tale i ma o ai ina whainga tā o na manava, whaaswati ma pepe pe vai le tino. O so se tangata e a fia, ai pe tai e pitu sili o na a fia ngō fia pepe, o alo ma whanau la iti, tina mata maitai maitanga, whaapea ma ilatou e iai isi ngase tu mau. O le tarasanga mtanga luenga i au tangia ma mata i tū lele ia unga ma fōringa wa aia e pei o na tā ua. O ilatou lo iai le papolenga e wawe o na afia ngō fie ma tinga ina o alo ma whanau. Talina Tovia mo le tautai. Whamanino mai le pūlenga o wafu o Samoa, le tūlanga o whaafangota e tolu lena mu i le wafu i sale lulonga i le asoruru. Katalina Tovia mo se whaopoponga. O whailo mai le pūlenga o wafu, na mawhai ana whasoaswani atu le pūlenga ina watula i mai le whalamalawe i le awhiawhia le asoruru o le vai aso nei, le ana mu wai whaafangota e tolu sa taula i le wafu i sale lulonga. E ala i le whaonga ino le waa toso waa o le atafa, e toso e se ai waa na awhia le mu mai le wafu. Tāua le pūlenga, o ia wa whangota o ni mea tō tino al company le Apia Deep Sea Fishing, pei tai ua i lalo nei al pūlenga o wafu, o na wa whaalea o ngā ina le lisi sa taula ia wa whangota i le wafu i mata autu. Lea sa whaalea o ngā ina le masino i ulai o le tausanga nei. I le whenga iai o le atinu ma le tali ngā malo le fontanga tai o malo le tau pulenga i le masino o ketopa, na mafu ai o na awina atu ia wa amataula i le wafu i sa atitoa, o muli whanua whaapea masale lolonga. Tāua le pūlenga ua moli mawina fo i ata mai mea poe ata le ofisa ma watu ina atu i leo mo ala ato suenga. Masaunga le mu mea uma ma ua mai a fo i ona tapele afi na mu ai wa ai tolu e pei ona afia. Whalewa le anga whaftai o le pūlenga i le pūlenga o le tine i Musawai e matanga luenga o leo. Whapele matanga luenga o ngā luenga tutele le malo. Ai mai se o sui o le afi o anga o sale lolonga sa mawhai na whasoaswani atu mga le lue whatasi mo le tapei na o le mu. O lo talusanga ina foi le pūlenga se tasi e sila fia ni whamatalanga e whesota i atu i le whalawelawe na tūla i mai e lango i le suenga leo o lo whatino ina. Talina Tovia mo le tautai. Inisio tala se fululua tane vai, ta i tolu afe lita uanga le e malo si amani mo li tu malo vai singano mua i sa vai. Katalina Tovia mo se whaopoponga. E se fululua tane vai tai tolu wafelita ua whaamani e ina ai nisio a inga o le itu malo vai singano tasi le motele sa la whai. O ia tane vai na fua ina le ofisa le ampaso si amani New Zealand, whatasi ai ma le ofisa le konisula si amani Samoa nei. O le ama whai ona tuwhatuwhaina nei tane vai i nisio a inga ia fio anga o asau au wala ma vai sala. Mana whali al konisula si amani Samoa nei a Foa Stefan Sekeri, o ia tane vai o lo awala mai le whainga pa anga si amani, ma ne whono whawai le tu malo o vai singano tasi. I le nau ta inga, ia ngā waata ngata le suawai mama, o no nisi ia o awhio anga o lo i titi le suawai o iai. Wharia whai sui whai pule o vai singano tasi ni uawa eti malolo, o ia tane vai o le ao ngā tele tali ai le vai timu, ma le a mautino ai fo i le iai o le suawai e tua iai, taini o munga la ma uti ai le suawai.
Le atu I titi ai fo I le whaongaina e tangata vai mai vai eli, ma o le a mautino ai fo I le saunga le mu ma soifua malolo ina le sua vai o le a whaongaina. Salina Tovia mo le tautai. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitale factory for your orders. Se whaapoponga le nei tala tau tai men Pasifika, Catalina Tovia mo se atelinga. Tala falava se whaliunga le nei o tala mai Pasifika, lo ripatia mai le teo whawa malo New Zealand, whaiona winatu langalanga malo se company e Uncle Johnny's. I tala tambua ripatia le sitio le numero atina ta mai tai o loa afia I sawanga I New Caledonia, mai vesinga o loa lia e tutono le atunuu. Whali al Presidena whala poptonga tuma oti New Caledonia ya Anne Marie Mester, o le mafu anga leo le sitia mawalunga ai o tinam ta mai tai na afia I sawanga o no vesinga na afia ai le atunuu le masina o mei. Lea sa sitia ai le numero tangata o le aini ngaluenga, o no le tele o whale whainga luenga sa susunuina ma whale anga ina yos whainga. Whaleanga ina ai company ma business ya sivia ma leono selau. Ta UAN, e te lele a fianga le atunu umai a vesinga. Mai tu sai ma whamomongo sa wanga I te tono New Caledonia, e lua tesi ma 5% wa sitia ma walunga ai, na I lole a whainga o loo whamawine le malo te leo wharani. I whamomongo le lua whelua tolu, e tolu selau se fulua ma ta upu tau sa wanga, sa ripatia te tono New Caledonia, lea e iwa sa fulu tase pasene ma walunga ai, Fatu atu I le lua festival maleiva. Wa fautu ina le ofisa o malo au fatasi ta tai o atunu o lalangi ina ia fata ua mapuipuia ia tawa tangata o loo ngase I le HIV. Mai paule o lfafo e vave ai o na fo ia le pepesi o lea ngase ma au sia sini au tu ma wha moemoenga o le lalolangi mo le fo ia o le HIV I le lua fetolu se fulu. O le aso sa, le aso mua te sema, o le aso whamanatu lea mo le ngase o le HIV I le lalolangi. Whailoa le ofisa o malo au fatasi I le atu Asia ma le Pasifika e se fulu fitu tangata mamai I le HIV e mali liu I totonu ale itu la ai ta ilua minute ma whaamawina le tangata ua afia I le ngase. Ma le lua fa se fulu anga I mai le lua whelua tolu whaamawina I le siti o ngase HIV I totonu fiti I le lua se lau fast food tas pasene a o Papua New Guinea e se lau malfa pasene. Palia foi la ofisa soifua malolo ina fiti e 5 ngase HIV sa whaamawina I le afa mua le tausanga po le ono masina mua le tausanga. Mai tolu se fultolu pasene ma siti ai fa atu sa tusa I ngase sa whaamawina I le lua whelua tolu. Palia soifua malolo ina o feusua inga o le mafua anga numero tasi lea o lo PPCI lea whaamai. Mai afua mai le whaonga ina I tangata o whala au whasaina ma wasi itia mawalunga ne ai foi ma ila tu e afia I HIV ona o whala au whasaina. I whaamamonga a malo au whatasi e ona sa lau tolis fulu afe tangata I mani liu ona o ngase e yaino nato so tanga I le AIDS. Ai tasi te se maritolu miliona tangata e mani liu I le HIV. O le vaiaso nei na whalawilo ai foi le isi ripoti a su engalava le ngase o le HIV ma o loo maauai. E ui le tela polo kalame ma whalawiloa, pa pea tonga fitinga e fo I le HIV, e le oi ulava I se tūlanga lelei, o na ele o amana ia, ma le o whaata waina ia te tangata o loo afia ma maua I le ngase, e ala I le tusi lima o le whailonga tangata, ma le anga ia to tangata afia le HIV e mana o mia le fsoaswane, ma tonga fitinga whaafo mai, ai poloka ma le mawhai, o na anga vai tonga fitinga, o na o le tusi lima. Ma a whai e te tau na puipuia tangata uma mai le maua le ngase o le HIV e te tau foi o na puipuia ma mana ia ia taua tangata nei wa afia ina ia mawhai o na tonga fitia le ngase. I se whenga sa sainia le lua afe lua tasi o lo tuli mata iai e atunu uma le aulia atu le lua afe lua lima o i lalo ifo le safuru pasene le au whaingo tangata afia I le HIV I te tonu atunu o lo afia o la tangata I le mai. Ma onu mano fuanga o lo to atele tangata lo fa tupula ia ai le pipisi
Leo lo o aliae o na o whewsua inga i le wā o le alii o pangota o lo o au mau whaatasi te tono o whale pui pui ma isi no fuanga mwhala poto pitonga e putu mato a tele tangata e no fuai. Au fiai tangata e tangofia whala au whaasaina o tangata o lo o whaata wato o la tau tino e sa ili ai tupe maurungani tusa. Tala i al Pasifika mo le whai unga le neiva yaso tō whaasaifua. Juice for the animal-loving kid. Jungle. Jungle. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle. Jungle. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. Whapopunga le nei talatautai i le soifuanga le Ekalesia Katoliko i le Lalolangi. Charity Tuala le Misio, Musi au Telengo. Talo fulawa Samoa ma le puleanga whakepi ko Samoa pia o talo soifuanga le Ekalesia Katoliko mai ima o le Lalolangi. I mua mui tala o taitai loto le malo UK wala tau sainia se tusi e te ea tu le langolangoina o tula fono le pule i le ola. Le o wafofua le whainga malo a Peritania le palo taina i le aso luas huluiwa Novema o e langolangoina le tula fono fau o loo fina wina e whatasau i le pule i le ola. O le whaamunta o soifua o tangata matatua o tūlanga tinga ina o la tonga singase na whatuina le Minister o Labour i a King Leadbeater o tangata matatua lo mai tinga ina a o lo o lele i a totoa ma fau. O le mai ma fo mai se toolua o le atuina i le whaamsinonga maulunga se tatala e whaamuta ai o la to soifua. Le ngase tūlanga tinga ina o le kanisa po o le talioti. O se mta upolo o la walunga ma ua whaiwhai te tele i ai whinaunga ma le itu e leo i le whainga malo i totono o Peritania. Ai mai se le i o e ina mai e whaapo te putonga o tangata lotu. Nei masina taluai sa toi whaaleo ina i le whono e pikpo ma taitai o isi tapua inga. Whaalia lo la toa tungalunga nga i le whautautanga. Anga e ia i tua inga aia tatau o whatuina mai i le whainga malo. O le aia tatau e oti po lona tiute o le oti. O se fesili o loo whaanginga i lapta inga i tūlanga la matia mai ia sawanga po o le whaamalo si foi. Ai mai se o loo whaia i e au pito maa ale si o manga lea ea awhia e tangata le a totol malo si o le tino po le mawhauwhau nisi o tangata mātutua i le o lava le tausinga mai ni mtanga luenga mo tangata anu o lautele. O ai lava o le amana o e whaawawi pupu usona ola a o le yo o i aso e matua mangata ai. O le whina wanga i le vaenga i atu ina mai se i tu e sili atu e malu pupia mo tangata o lo a fia. O le talimoni lava i le alofa tele whatatau le atulanga o lo o tuu i le tausinga si sili mai au nanga tau si soifua. Mo i lato o lo mo o mia se langlang sua. O lo whatano sangaina i le ofisa o whaitula fono le asosi tau si soifua le Ekalesia Katoliko ua matu ia tele le mta upu i le wawhia ngai o le maitinga ina ma fō mai. Ma ua vai tele le whautautanga i le tū tau puipuinga ma le atungalunga mai maota tau si soifua le Ekalesia Katoliko o lo wha malo sia i lo lato awai. I tala whaopopo o le whono suia taitai lotu o lo i totono malo Filipaina wala au mo se wha malo si nganwenga whaatino i te ai le whaatauina o tangata. E lua so ato whaina mo le whaatanoanga a taitai lotu mai tapo inga lotu ese o lo i totono saute sae o Asia. Sa tapina ina e whaapoptonga le Philippine Interfaith Movement e te atu i whaatawa inga o tangata. O whaapoptonga lo tongi sao le whono e au fiai e pikpo Filipaina le Ekalesia so o whaatasi ma le whono Ekalesia whaatala lei. O lo mua au i le whaasangatau e awe sea lea whaafitauli wala tau whaalia o se whaapolonga ina o tangata i aso nei. Whaapele sawa ina o tamaiti o whaafaingaluenga whaamalosi e whaalia o lato i tū tino po o atal le tala whea ngai watu ina i lunga o le upenga ta whailangi watu ana ini se o tau sanga o lo wa ia pēlu i tau ese i lea lava whaafitauli na taua
Ma o le whaatonu, le e pikopo ia Noel Pantoja, na tatalaina le whaatasinga o lo awet whaamuamuanga i whaapitau li whaatauina whaasoli tula fono tangata, whaapea tamaiti o sawaina, whaatasina ia ta whaatau. Isi o tūlanga whapena o lo whaafitai foi, le pito la awal whainga malo i lo la tau pāsia le whaasai le tula fono, o ia i tua inga soli ngā tula fono. Asa mo moli whaamalosi le tuina mai o le whina ngalo a pātere restituto i le leta lia ina o tangata taitotasi, mawainga o lo la tau whaafenga wenga tangata mai si o manga ma ali lo au fia i mapiesingisi whaalatua e o foi i tai lotu. Whamai atu o le sulufanga o Sangato Antelea e patipatia i le aso tolus fulo Novema. O Sangato Antelea e ilonga foi o ia o Antelea le apostolo o le kerisiano ma o le usamatua o Sangato Peteru. Mai tusi o whengainga fou na soifua mai Antelea i le a ai o Betisaita o lo ia i le Sami o Kalileia mai le ulua i Centuri. Ma e taitutusa ai o ia malona uso Simona. O se whaiwhaiwa mai tusi e mangilia mātai o whaapea na savali Yesu la talata i le vai o Kalileia sa ia wa aia Antelea ma Simona Peteru o whaangongota. O lea le no whanga sa wala awina ai ila ua Yesu e whai ma whaiwhaiwa i tangata. E whaawinga ina lo na ingoa o le malosi ma sa maita wina e le leitele i le tomai mo ngaluenga whaasoa nga i whaapotonga. O le evangelia Ioane whamtalaina o ia o se soo a Ioane le baptiso le ana la ua filifili o Antelea ma le tasi soo e muli a Yesu. Ina ua mae a le tawalanga Ioane le baptiso ina ua savaliane Yesu whaauta o le maa moia le atua. E ia le tātolunga o se tasi o soo na lata ia Yesu. O ia na tau ia Yesu le atali isa ia i whalawa maia. Mai e mangilia Ioane sa talanofo i Filipo ia Yesu whaatatau i tangata e leni o lo sa ili a te ia. Aina mua sauno Yesu wanga ia Antelea. Sa whaatasi foi o ia ma Yesu i le taimi o le tali suanga muli. O Antelea pa ia o se na ia la unga ina le tala lelei. I vai a ai mga taisami o le sami uliuli. Paasolo i le pitonu o whaingo ina ne o e leni matake. Sa maliu fasia i le whaakuluse ina totono Patras. Ma o le kuluse na whaasanga pe i le mtaitusi e kisi. Ma ua ilonga i lava i aso nei o le kuluse a Sangato Antelea. I eifo i le tatonunga i le imanao o ie whaakuluse o whaatotusa i le tu. Na whaakuluse ina ailo na li o Yesu. Lona nganga na whaamawala loina o ia i le whaapea i le au ngā ia o na whaatutusa ma le ala na maliwa i lona whaaola. Ia tātou whaapea o Sangato Antelea e tātou on tātou i loa keriso o i o le Mesia i so se taimi a fio mai ai mai kalasia o lo tātou mawaina o la tātou tali atu i le lii i a whai aloa ma le loto ato i ai ma ia tātou nofo tāpena i so se nofoanga i taitaina i ai tātou e lo tātou atua. Lea wangiri ma le aupa ia umai le rangi tālo sia i mātou. O tala i roso i whanga le Kalesia Katoliko, whataitele Langnau Sua Jan Mouse Company Limited, whamani e lea tua ia sa moa male puli a ngātou whasoifu. I momoli atu whaamalo man whawhatai pa iho Samoa, ai mese pule anga whaakepik po Samoa pia i lau mai moa mai le ne fiafi. Se taurumanga le na tato tala tautai mo le nei po. Whawhatai whawhitoa i tato pa anga masani, whalaskulimi Uncle Johnny, kampania a mau, manitanga luenga puna o whanna tura ma siusio manga. Manuia le fiafi Samoa, tō whasoi fua. This is not the future that we imagine for our children. Generations to come.
but this could be their reality. And ours. If we don't act Now. Littering is ruining our lands and oceans. literally, It's killing marine life and suffocating ecosystems. polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow, today. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi guys! Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all of your favorite flavors. Also serving you at Vaitele from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Excuse me, brother. Sorry to bother you. What are you reading? Just a very important book from Utah. Oh. Se ole ka yala nga mo ka kole au sui fai ungi ke le Utah. Oi, you're right. Sorry. O e sila fio ma fai niona sanga sau te ngatu pele Utah sino le lusful lima unity.ไปฟังเรื่องเนี่ย Ho, 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 ho! Feliz Natal! Ho, 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 ho! Lihanas Limited i sale ufi. O lo whaatawina i pupepa mo so o se wha moe moe wha ale ainga. O lo mātou whaatawina tu fo i tā penanga mo le ngao sia ino keke. Maua fo i tau funga la au ma tā penanga mo maliu e pei o polokalame mapine.
Mawhai ono mātou lolomi na mitiafu maipo mo so o se wha moe moe e peo whaipoiponga aso whanau maisi. A fio mai nei loa I le Hanas Limited I sale ufi mana o loa wha amani loto. Greetings St. Alofalawa Samoa and also the Archdiocese of Samoa Pia for your viewing tonight. This is another edition of your Tautai News on Friday, 29th November 2024. Our main headline, the Ministry of Health confirmed the outbreak of pertussis, commonly known as whooping cough in Samoa. Catalina Tovia for more on that report. According to the Samoa Health Ordinance 1959 and the Samoa National Communicable Disease Surveillance and Control Guidelines 2020, the confirmation of one or more cases of pertussis or whooping cough may warrant the declaration of an outbreak due to its infectious nature and potential public health impact. A total of 6 confirmed pertussis cases have been reported to the Ministry of Health, including the one confirmed case that was publicized on the Ministry of Health press release issued last week, Friday, 22nd of November 2024. These confirmed cases fall within an age range of 3 weeks to 40 years, with the majority being less than 1 year. The ministry is waiting on additional suspected cases sent overseas for confirmation. Pertussis is a highly transmissible and contagious respiratory illness caused by the bacterium Bordetella pertussis. It spreads easily from person to person, especially in overcrowded places. When an infected person coughs, sneezes or talks, tiny droplets containing the bacteria are released into the air. These can be inhaled by others nearby. Direct exposure to respiratory secretions, such as sharing utensils, also spread the infection. Pertussis or whooping cough is characterized by severe coughing fits, which lead to difficulty breathing, vomiting, and exhaustion. The general public is hereby advised to watch out for symptoms such as severe coughing fits, often followed by a whooping or high-pitched sound, difficulty breathing, vomiting after coughing, fatigue, and exhaustion. Vulnerable or the most at-risk groups are infants under the age of 6 months old, pregnant women, and individuals with underlying health conditions. The ministry urges everyone to ensure children are up to date with their vaccinations. Talina Tovia for Tautai News. Samoa Ports Authority explains on the 3 fishing vessels on fire at the Salilonga Wharf on Wednesday. Catalina Tovia for more on that report. The Samoa Ports Authority stated in a press release that the authority immediately dispatched one of its tugboats, Tafa, with its maritime crew to assist the Samoa Ports Authority staff at Salilonga and the Fire and Emergency Services Authority in Savaii with putting out the fire. The fishing vessels were once belonged to the Apia Deep Sea Fishing Company, but are now under the responsibility of the authority, following the termination of their lease on the Apia International Port in July 2024, and that the fishing company had abandoned the vessels. All these fishing vessels were berthed at the Apia International Port since the fishing company left. In preparation for the Commonwealth Heads of Government meeting in October this year, the authority transferred all these fishing vessels from the Apia International Port to its other domestic ports at Satitoa, Lepata, Bulfanua, and Salilonga. The authority is currently viewing its security cameras footages and preparing a report of the incident, and it is now under the Ministry of Police's investigation. The authority extends its most sincere appreciation to the Fire and Emergency Services Authority at Savaii, the Ministry of Police, the Ministry of Works, Transport and Infrastructure, the Samoa Shipping Corporation crew and staff, and the village of Salilonga for their assistance. They appreciate the support of the general public in sharing any relevant information to assist with the investigation. Salina Tovia for Tautai News. In other news, Vaisingano Momo District in Savaii received 12 new 3,000 litres water tanks provided by the government of Germany.
Catalina Tovia for more on that report. The water tanks have been provided by the German Embassy in Wellington with the support of the German Consul's office in Samoa. The water tanks will be distributed amongst the villages of Asau, Awala and Vaisala. The new German consul to Samoa, Afoa Stefan Segedi, stated that this project is a partnership between Germany and the Fonofavai of Vaisinganoan. The villages of Asau, Awala and Vaisala are in an area which has the lowest average rainfall in Samoa. As the saying goes, water is life, and it is vital that the correct infrastructure is in place to ensure the people in these villages continue to have access to water. Member of Parliament for Vaisinganoan, Niuava Etimalolo, stated that water tanks can store rainwater during the wet season, ensuring that there is a reliable water supply during drier months. This reduces dependence on boreholes and helps mitigate the effects of climate variability. Investing in water tanks can significantly enhance water security in Vaisinganoan district, providing a practical solution to the challenges posed by climate change and geological conditions. Talina Tovia for Tautai News. I would like to say thank you to you, our viewers throughout Samoa, and also the Archdiocese of Samoa Pia for joining us tonight. And that's the end of our Tautai News for this evening. Acknowledging our major sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chan Mau Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Good night, Samoa. Tō whāsoi fua.